Kanzi-ke njengenjwayelo njengenhlala yenda uyathi njalo kuyingabo lesine ngilasisho khona ke sithi Happy Pusher Thursday la sikhulumisana khona nabo somabhizinisi labasakhasa phansi. Ngishiyela etandleni temnakethu Princeville. Mnakethu kunjani bhuti? Ukubite kahle Pusher not Phuza Thursday. Uthene mangabe sayiphuza siphuza amabhizinisi. Bhuti yonke into inezikhathi sakhona uyathi kunezikhathi sokuthi ke siphuze kunesikhathi sokuthi siphushe. Yeah so namuhla ke siyaphusha. Siphusha ngetema business. Ethi kunaleli film le bathi le Panic Mechanic but do you like my archer? Uyathi partly kune archer yale bayishaya umuntu ubone kuphakama icathulo kuphakama endlebe. Yabona nawe abantu mabangakwadi bangathi hey hayi uright unemanga. Okay namuhla sizokhuluma The Golden Spoon. Okay ngile business leyo hey le archer le utawuva bathi mabacedza kuyideliver bayicela asasuka agcina aqhamukana ngama 5 liter angacedi so sitawukhuluma nemnikati wayo. Ebhuti ngiyake ngijabulela ukukhuluma ngento lesengike ngayidla sembe ukuthi nje ngemnikati wayo le archer utawuzonzela ma we The Golden Spoon angikwamukele la msakatweni kunjani? Ngiyaphila futhi ninjani? Ngiyaphila. Le spoon lesigolide wonke umuntu losifuna la masicedza ukukhuluma nawe ngikhuluma nabani wakabani? Lovela. Ngibingelela bonke balaleli be-BCRFM nebasakade be-BCRFM bongakhulu leli thuba. Khuluma na Sharon Wangosi khona la eBabatshone extension 18. Ngumsunguli-ke we-Golden Spoon lebukelele kakhulu kule archer yemangoxa lesitendela khona ekhaya. The Golden Spoon ligama le-company njengoba ushilo ukuthi namangoza lentendela ekhaya. Lento ye-archer mhlambe icalaphi nacala ukuthi mhlambe la nifuna kutendela nini la endlini nayibona ukuthi hayi kuyahanjwa kumbe bekuthi makuvakasha emakhelwane ubese uyathatha yonke egcineni kwade before uyosungula le-business icalaphi lento ye-archer? Okay into ye-archer iyaqala ngekuthi mina nje ngiyayithanda i-archer. Okay ngiyayithanda i-archer ngathi nangiyiphakela nje ekudleni kwami ngibona ukuthi hayi manje especially appetite and then ngayisusa lento ngayisherela bomakhelwane a few of them ngayibona bayijabulela ngase ngithatha leli thuba lelo ngisusa ibhizinisi ngalo mnyaka lophelile early April. Ngasuka ibhizinisi ngabathengisela abomakhelwane ngilandela nakwabo lo munye watshela lo munye lo munye etshela lo munye ngagijima njalo. Lapho beyisabitwa ngokuthi i-archer seyini lento ukuthi asesicambe ligama lale archer le noma lale company kwenta ukuthi isunguleke igama le-Golden Spoon labantu nasebevele archer abathi no this one ngiyaqala kuyiva this is gold this is amazing lama reviews lo weva kulabantu amani le spoon lesi akusiso lesala sishwayeni lakathola noma ngabe ngikuphi this is a different one ingako i-Golden Spoon it's where quality meets flavor slogan sayo ngoba icikelele kakhulu etuke quality nje kuphela igolide leyo. Lesikhathi usaqala ngoba ngibonana nala makhaya mabathengisa vele bebathengisa ngetipuni nyalo hey sekunemabhakede nangokuhluka kwakhona so still nanyalo sathengisa ngespoon kumbe vele njengoba seyikhulile kunemabhakede ngokuhlukahlukana kwawo. Nyalo njengoba sengikhulile nespoon sesikhona nje lapho nalapho but sesigijimisa kakhulu emabhakede because sekunabo make nabo babe lebathi no man lespoon lesi nami sengifuna kuvela singwasapha ekhaya lami. Okay and then bathatha lespoon leso basende emabhizinisi ingako i-Golden Spoon seyikhipha ngemabhakede ema-5 liter ikhiphe ngemabhakede ema-10 liter kuya ngokuthi ibhizinisi lakho uliqala endaweni lenjani lengakanani utibekele wena i-pricing yakho bese uyaqhubeka idima nalespoon. Ngikuva kahle masilokusho ukuthi akusathengisi wena wedwana ngakufanisa ne-wholesaler nyalo noma mhlambe usengabi ngiyomara i-wholesaler lencane ye-Golden Spoon ukuthi awusathengisela wedwana uthengisela nebantu labafuna kusungula amabhizinisi abo njengoba uveteli kumbe labafuna kuthengisa vele le-Golden Spoon because isinawo amabhizinisi la njalo ngala kulama perfume laqhamuka ngale babuye bathengise nangalana ngoba sinenhlanhla ngokuthi thine sineleya lakhaya. Yes ikusho ukuthi i-Golden Spoon iniketa loyo naloyo ukuthi athi icale leli bhizinisi lakhe nalo lebesekanalo libhizinisi kakhulu naba labathengisa emakota kakhulu naba laba nema-restaurant uyayithatha i-Golden Spoon u-add i-quality u-add i-taste to-well plate lakho iyakuniketa futhi lithuba lokuthi utakhele ibhizinisi yakho ngale spoon se-Golden Spoon lokusho ukuthi uvumelekile kuthatha i-product yethu ka-Golden Spoon utethele wena ubithele ibhizinisi lakho ukhule nawe kanjalo. Sikhulume mhlambe ngeflavor yakhona nangokuhluka because kunema-archer lengwatane ema-carrots kunema-archer lengwatane garlic ubekusile ukuthi i-archer yemango ihluke njani mhlambe?
i-acha yethu ihluke ngalokuthi akusiyo le yesikotela le ejwayelekile le yakudala lena ngile kudelela ekhaya lokusho ukuthi imangoza igaligi napelepele nemafutha netipayisi nje letinye letikhethekile ama-ingredients onke asuke sekaphelele kuleli bhaketi awusa-edi lutho fakela nje lesipuni kuphela. Uthe ngikwesana mangikhuluma naye ngikakhulume ngento lekangakayidle so ngifuna kuqala ngami leli customer le ngifuna kudla store yathi kwe resell mangifuna ukuthenga mina ngithenga kuwe ngithola ini ahlukaniseke njani lama-acha lama-acha ami ahlukaniseke so kusho ukuthi isipuni sethu nyalo sesiqala la kulo 40 rand i-container i-500 milliliter in-40 rand leyo bese i-1 kg in-80 rand i-250 rand i-5 liter bhaketi and then leli likhulu i-10 liter kwanyalo liseseng-400 rand lihlukanise ukuthi kunale babako nale baba kakhulu neye-garlic nale plain and then also kunale grated nale ungrated uma ngisho njalo kunale yetigaza kakhulu omunye umuntu uyathanda ukuthi nakadla i-acha aphinza akhumbule ukuthi udla namangoza la kule acha but-ke ikhona leyo ukuthi ungaliboli leli ngoza la uvele ukuthi no man this is more than just the acha sengile spoon lespoon sale acha ngine-golden spoon le yes. Asesikhulume nge-success yakho ngoba angisisho ukuthi ngiselikazo kumbe ngisepinari kumbe ngakhalela uthi ucedza kufika khona mawuso bazi no selfuna leli bhakede leli bese usho say net ngoba utsini mara ngeke utsini ukumixela ama customer akho success injani ngoba boyibona kubomakhelwane but nyalo ngiyacabanga sowuthengisa cishe imbombela yonke yo ya bangichaza kahle bangithethisa ngeke ukuthi ulifuna manje uthi-ke lo munye inebhabhalaza akasakhona ukuhlala angadli ngoba uyayidla ku-breakfast uyidle ku-lunch uyidle ngesapha ngendlela imnanzi ngakhona i-acha ka-golden spoon so icishe ngihamba tindawo letiningi ngiyadiliva eNaspoti eMatsulu but otherwise ngitholakala kakhulu efonini. Ngifuna kuba i-reseller lana ungivile ungibekisele ukuthi mina ngithenga kanjani lele ngifuna ukuthenga i-acha njengoba ubekisile ukuthi la njengoba kuyiphuza Thursday lo nebhabhalazi ukucontact ngasecala mangifuna kuba i-reseller mina ngicala kanjani kuhlukene kanjani ma package ethu. Okay, uma ufuna kuba i-reseller ngiyangikuthade kakhulu ukuthi ngathi ungabe wathi ukuthi ufuna kuthengisa endaweni le kanjani ufuna kuthengisela abantu labanjani lokusho ukuthi uqale ufunde kahle i-target market yakho utokhona kubona ukuthi ngiliphi ibhaketi longaqala ngalo. For an example uma uthi ufuna ukuthengisa mhlambe ne-Kota Cafe uyalithatha ibhaketi lingange-5 liter ngoba leli dabe uthela ufaka etuke acha losuke uyiphakele ngespoon izinto and then uma ufuna kuyothengisa endaweni mhlambe ufuna kungena bo-door to door or ufuna kuyopaka estradini uthatha ibhaketi lengange-10 liter lapho utobe upackage khona ngema-container akho then ayathiyana-ke ema-container but ema-container lengiwafaka kuka-golden spoon sifakela ibhakedi le-10 liter sifake ema-container 80 rand specifically because lawa a-80 rand afeature kahle kuleli bhakedi leli le-10 liter then leli bhakedi leli le-5 liter angikufakele ema-container because nginiketa wena lithuba lekwenda into loyifunako utikale le pricing yakho njengoba nale asana yesuke incanyana. So uvile umlaleli la sikhulume nge-golden spoon lofuna kuyithenga nalofuna ke kuba i-reseller balekulandzela kuphi bangakufonela kuphi batokhona kuxhumana nawe. Ngiyatholakala enambeni yami le ku-076 954 8597 ithi 076 954 8597 inamba leyo longifonela kiyo inamba futhi lokhu nje ungithole nakiyo ya WhatsApp ka Facebook ngiyatholakala ngisharon Phumlane Nkosi ka TikTok ngisharon Dole tholakala nje cishe nemavideo lapho kuyakhona kubona ukuthi okay kahle kahle ngifuna into leso. Sibonge kakhulu sifisa ukuthi ungathuthuka nawe ke ugcinele leli order lakho so deliver eSouth Africa yonke ngathi siyajabula ukuthi sine spoon lesalabhabtini segolide la se-acha so sijabulile kuba nawe lamsakethweni. Ngiyabonga kakhulu nibalaleli be-DCRFM nakubo bonke abangisapotako nalabo abangisapotile nalabo sitako njalo ngiyabonga kakhulu abete bathi vele i-quality le-meter i-flavor. Siyabonga. Siyabonga. Awu itshala kaMaseko uthi ngibambelele duke emaphupho wami i-acha ngikhule ngidla ngimncane uyayibona egcineni kuseyenda njani yenda timanga yeah